Mi kata bade bau na sarong anyar kana. Dari di makana. Ngune hairan kamat. Hair na siapa mi cek ngadan si nguni hairan. Dari kelebun nah. Oleh sarong apa jeng? Ya sarung Manila kak mat. Bu, mi pas benitengin teng hair na. Pas sarong Manila. Siapa tuh kang tuh cong? Kak Sirut. Oh iya. Mi puro na kalebo na tuh hairan tak melibatkan sengko. Olah ber keng letak parat tu. Halo Dul, berde di mana? Beda Roma, Mat. Beda apa? Mereka ni hairan ya? Hairna siapa sih yang kaki na? Makor ngune na hairan. Apa kelebun na tuh man hairan Dul? Wana kana mereka ni kapila. Oh, iya lah aku jadi boy. Ya. Lu, ongkuan na kana sing ngune teh ngong kelebun na. Apa ungkuan Dul? Unjang kota boy ke boy. Nyeleng ban dua panyar mereka ni. Abde remah kok bangga ke Mat. Mata melu sebudan. Sing akeh tak melu bagian. Din. Dari di mana? Dari kon kelebun Mat. Ya ambu kan lurah. Aduh, sapora Mat. King teguk sarong tak kayak kapakong, pelan sarong anyar. Tuh, mandi sarong anyar, Bos. Nemu di mah. Teti ireken keng nemu. Hairan dia dari kelebun na, Bos. Masa dia sarong hairan dari kelebun Din? Iya, Mat. Aba sutra kek cek pahala ko peset. Taneng kaki pulan kasar. Degurun beda. Oh, Masa sutra Redin? Tak tahu ke sutra. Lain angkuin na Dul. Celap, lemas. Ya, ingat tang sarong ria, Bos. Lu kok tanya ke kakek. Kan setiap pasan. Engkau ada pada ngang lu apa nje? Jadi tak pada ngang lo. Saya ngakin tak pasah. Abah, beni keng tak apa sedul. Keng pulan engkau ngangkui sarong Manila riang. Teti celap rasana. Teti tak anglo make apa sah. Lo bodoh boy Redin. Abah sutra ya Dul. Celap angkuin na. Celap ban es batu ro, Bos. Dek remah kok bangga Mat. Ora tak melu ah. apa buat tenang Dul? Tenang, cuk nang tenang kan selain maring ngene kabeh lah. Tenang bah kalau tak melo. Terus pas dek remah Dul. Ya ngene kong kelebun Mat. Saporan Dul. Mun kau ben kakek ngoni tanpa undangan, pa kuah orang. Tanpa yang ngemis yang kau ben kakek. Aduh ya Allah, manterki melu hairan abdina. Ken iyang kuyah bojeng telas, malah tak pedeng melas. Mari beri kapina kanan Rod. Marilah bun. Bun. Mun karo THR mi pasti beri sarong Manila. Terus beri na sarong apa Rod? Ya beri sarong sikeun petok lemaan rua bun. Mun Manila larang kelu. Ya Manila makin larang kan keng kualitas bagus Rod. Bahan sutra. Salah ada iya. Manila aja ya. Produk matura asli. Kengai. Muna sada kakak orang beri bagus sekali. Malah orang senerema rasa bunga. Tapi sada kan tak percuma. Oh iya bun, iya bun. Jinang kok ami dah kelu bun. Aku udah nyoba sarung anyar. Oh, iya. Mileri ya kakek? Iya bun. Sekalangkong bun ya. Rod. Kakek bunga. Iya bun. Leji ya intinya sedekah.
Deremah iran tete mutus kutu senang. Deremah kita ada panggilan ya. Panggilan apa, Dul? THR-an dari kalian buna. Enggak kita ada, Dul. Cepak mat. Saya nggak lemari ngone buding. Awen enggak, Dul. Engkau kita dengan tos. Panggilan dari kelebunang. Makin ngantos macet tegur seminggu. Saya nggak tak melo. Ya lalu kelebunang kita WA kok. Dir Kelebun Murleke di tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sengko atas nama Mat tinggal Bandul Mawi, niat atanya keberadaan THR. Basa-basaki selain lakan tamarekapi. Ni pas karongkok si kita milo Bandul Mawi. Atas dasar apa sengko Bandul Mawi mi kabelunaki. Tak langkong jawab pagi. Sekian hormat kami Mat tinggal Bandul Mawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada YTH Mat tinggal dan Dulmawi. Hairna bodi Roma. Keng bika kita gelumi koni. Apa parlo ya taraki? Cek matuana. Salai beri pas keng orang isronga teragi karomana. Tuli koni de kita itinai. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Waalaikumsalam. Ketika kesing ngolok salamat, encan kok sungguh sapa? Iya, Bun. Ngunin hairan ria. Nya kapan langun inaha eran? Pas kena palapan ngolok salam apaan dilala dan tos kelu. Iya, Bun. Jadin kakek. Langkung ya, Bun. Mi motif nggak ria, Bun. Ada motif lainnya ya. Kakek je keng minta apa keng meli amat. Pah cek pemilin. Cek lah yang kui. Ya bani dah iya, Bun. Seharusnya kok Bandul Mawi rebi kakek palain aki. Beri si paling bagus. Tak iya, Mat. Abe jia lah bagus, Mat. Motif jia cocok yang kui kaki Bandul Mawi. Kocak kaditi motif sandur. Biasanya Arya yang kui bi tokoh-tokoh Madura. Ben patot cek yang kui apolong bi reng-oreng raja. Masa, Bun? Iya dul. Nate kura. Cek kita berber lah komplain. Iya, Mat. Bagusan ria, Mat. Ngelari poin. Iya, Dul. Saya nggak angkui saronga. Madura ria sarong lah tadi outfit utama. Cepah lah kodok ngatok malah tay ngareng belum. Iya, Bun.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillah. Din, sahabat takbiran bejari ya dia. Tahu Bon, kalahin terera. Ya Bon. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jek mun mat tinggal, kapan landi sarong anyar, ceki beni telasen la takbiran. Allahu Akbar. Apa Din? Mela takbiran ceki beni telasen ria. Cek perapa Din? Cek engkau keng latihan, pulang la para telasen.